nešto što bi tražili po Google 10 dana, ovdje možemo par klikova da dođemo do tih podataka. Tipa statistike, podaci, brojke, sve to je dostupno u zavisnosti od toga šta tražimo. Ne postoji taj algoritam, makar još uvijek, koji može prepoznati lažnu vijest od istine i u tom kontekstu ljudi dolaze do izražaja. Ljudi koji znaju da logički razmišljaju, ljudi koji znaju da rade razne analize, ljudi koji su i psiholozi ujedno i ljudi koji su stručnjaci za jezike. Koristili smo istraživanje American Journal of Public Health koje je analiziralo 1,5 milijuna tweetova od 2013. do 2017. godine koji potiču iz Rusije. Dakle, nisu stali na jednu stranu same kampanje, nego su polarizovali debatu. Pa je tako pola bilo za, pola protiv. Shodno tome smo imali dakle, da su te teme i te ključne riječi stalno iskakale na društvenim mrežama kao prve u pretragama i dakle, veliki broj ljudi je samim tim to i vidio.